Kesediaan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Cairo Banda Aceh, mualimah berniat di SPD untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Gading Ahmad Dini, Demas Polai. Gaishandia Albati, Demas Disiplin. Galisa Al-Mahira, Demas Polai.
Muhammad Irsyad Al-Arfa, Jemaah Holai. Muhammad Rayyan Al-Bati, Jemaah Sustainable. Muhammad Alari Gifari, Best in Sport. Muhammad Fajar Sidi, Jemaah Sekolah. Muhammad Jafir Fasaha, Best in Performance. Muhammad Nabil Al-Fayad, Jemaah Sosial. Muhammad Torik Bakari, Jemaah Disiplin. Mumtazul Fikri, Jemaah Independen. Nadifa Zara Amira, Jemaah Independen. Putra Mariam Hasibwa, Jemaah Sosial. Raisya Kaila Zufri, Jemaah Holai. Safia Baura Azahwa, Jemaah Holai. Sarah Azalia Kwanesa, Best in Performance. Syafika Maki, Jemaah Independen. Syarifah Salsabila, Jemaah Independen. Zainab Al-Zahra, Jemaah Holai. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan momen.
Malaysia, Demas Walai. Anindya Rizky Syaumi, Demas Disiplin. Anissa Nabila, Demas Walai. Anissa Syahida, Best in Performance. Aseka Bahra Ananta, Demas Walai. Cut Jazila Tahira, Demas Disiplin. Jumpa Aziza Al-Mahira, Demas Independent. Dafarian Al-Farisi, Demas Independent. Imran Ananda Farisi, Best in Sport. Hafiz Johan Dinata, Demas Independent. Husni Mubarak, Demas Sociable. Tika Ahmad Al-Farisi, Best in Sport. Taib Nurzaki Maulana, Best in Sport. Bisa Nur Latifah, Demas Disiplin. Muhammad Ashraf, Demas Disiplin. Muhammad bin Bakir, Best in Sport. Muhammad Eka, Demas Walai. Muhammad Rifai Ramadan, Best in Sport. Nabil Altaya Liuga, Demas Independent. Nadim Zabira Nasution, Demas Sociable. Nafa Monica, Demas Sociable. Odisa Auliana Putri Wilsi, Demas Sociable.
Romo. Erlangga Asgarwandi, Best in Performance. Fadil Muyassar, Best in Sport. Lutfa Nazira, The Most Sociable. Malik Asuja, Best in Sport. Muhammad Al-Antaris Iwawan, The Most Sociable. Muhammad Amjar Al-Fati, Best in Sport. Muhammad Arkan Adari, The Most Discipline. Muhammad Ashraf
Syarifah Zakia, Dewas Independent. Teguh Arsyad Zain, Dewas Societal. Zabila Kanita, Dewas Disiplin. Zaifatan Isya, BSI Performance. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan momen.
Kalika Erinayasa, The Most Independent. Mariam Azahra, The Most Sociable. Muhammad Al-Barizi Saputra, Dari Mo. Muhammad Al-Skagumai, The Most Discipline. Muhammad Bakir Nevelda, The Most Hotline. Muhammad Adil Hubaisi, Besti Performance. Muhammad Darba Al-Libari, The Most Sociable. Muhammad Zainal Sabita Mizi, The Most Polite. Nabil Alfaya, The Most Independent. Raisa Aulia Izzatun Nisa, The Most Polite. Safir Saleh Sufera, The Most Sociable. Teguh Muhammad Rafi, Best in Sport. Kami persilakan juru foto untuk mengabadikan foto ini. Terima kasih Mu'alimah Wadiadi. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Demikianlah acara Awarding the Student Spectacle Show 2025. شكرا لحضوركم جميعا. نرجو أن تكون هذه المناسبة مفيدة لنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
tidak